Selamat hari Minggu mah hubat tahaganupan naman dihuti ibadah igarizaon sonai pakon naman dihuti live streaming. Tugah-tugah humben nami bani hita nama ikuti ibadah ipar minggu noon ase tetap mematuhi prokes. Tetap memakai masker, jana hundul bani ianan nadop ipasirsir nadong nomorni. Naima tugah-tugah humben nami sihol ma puka hota ibadah halaniai riap mahita zongjong. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 2 ayat 1 pakon 2. Ibagas senggoran ninai bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, ampa tondina pasing sita palangit pakon tanahon. Biar mangida Jehovah do parmulani hahuron, dapotan pangarusion nama diar do sagala nama dalam konsi, tetap do baritani ronsi sisa dokahni. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nai bata Bapa nami, terima kasih bamu nadop mengondoskon haduahon kuman nami marhite Yesus Kristus anakmu in. Tendimuna pasing inma natong tong mangurasi uhur, pikiran apa hadirion nami. Asetalup jana maringgas nihur hanami pasautol horjana madear,
songon nai harusuk kon dihurmu. Roh maham ku tonga-tonga hasadaun namion, aselam bindi hapok kanami maras nihur, ampa dame na kumbambu, marhite Yesus Tuhan na paduakon kanami. Jalo hama tonggo edek-edek namion. Amen. Undul mahuria. Mendoring kita humbani haleluya 305 ayat 1 pakon 2. Riap mahita jongjong bapainang. Martonggo mahita sopot kon hita madosata kumbani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata bapa nami pardayar layak anjaha parholong dihur kumbani haganup jolma. Dumai hataon ham asetotap hanami marhasadaun manggodu ibagas dame marsiha hulongan. Hape gati do hanami manggod ampa mambahen naso iharusukon ham. Urang sisir do hanami paingat kon rasoman. Gati marpambahenan parsahap pambai hasoman kumbani na kurang diap. Gati do hanami memakai hasoman padas kon sura-sura ni hurnami tumang. Ambah niai gati do dupa hanami mendalang kon tanggung jawab nami. Itonga-tonga ni keluarga ampa rumah tangga nami bei. Kalaniai asiroh makanami gibaga sunduk pakon teruk nihur kudlobemu masopot kondo sanami. Maidop mau hurmu banami sasap hamma dosa namin topaham mau hurna baru banami ase ulang inunuti hanami mardosa dopakam age dopakasoman jolma ipindo hanami on kumbaugas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amen. Tangar hita mahatani di bata baga-baga pasal hasasapan di dosa. Ulang komabiar ayahu do si padoho do mahudi do goranmu ahu do si madaho tapi domma iparja bolongho ahu marhite dosamu domai lo jaiho ahu marhite kajahatanmu ahu sadiri pasal seon palanggaranmu kalani ahu anjaha dosamu pe sengkupa dingatokku. Ibagas holong di nebata, domai sasap haganup dosata. Kalaniai patarida kon hita ma tanda-tanda dari pargoduhon dabayu. Kasangapo ma bani nebata ibabu. Amen. Undul mahuria. Mendoring hita humbani haleluya nomor 331 ayat 1 ayat 3 pakon ayat 4.
Yap mahita jongjong Bapa Inang. Saksi hon hita maka perstanin songon nasi hon di haganup halak na persaya bani sap tanohon. Aku percaya bani nebata Bapa. Pargogo naso tarimbang nama palangit pakon tanohon. Aku percaya bani Yesus Kristus. Anak ini batana sasadain. Indo Tuhanta. Na itu kondisi Maria. Sangkalape hariapan. Marhite tondi napasing, manaron na karnit, bani panorang ni silatus, iparsilakon, mati anja haidano, turun na guru, menggulu bani na mate, banyari na patulukon, naik ke surga, anja hundu di syamuni Bapa, pargoku na sotarimbang yin, jai maya mudak magira, lahu mangkungi halak na manggulu, pakon na mate. Aku percaya badi ton dinapasing, bani kuria persadaan nama pasing ini, persauran di segala nama pasing, bani hasasapan di dosa, bani perpohon ya kula, pakon bani haguluhan na sadukan hidupan. Amin. Kundur Maria. Mendoring hita humbane haleluya nomor 264 ayat sada pakon tolu. Ting-ting atape penjelasan ting-ting batas sadarion Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2020 sada. Na perlubi. Kubata kanupan Bapak Inang sonayage niombah nama poso. Songon nadop iting-tingkun bani minggu na salpu.
Sonai humani ting-ting sadarion, ase takas, jana ase boy yarusihita, patugahon nami ma bani penerangon nalaho si horjahonotta. Sadalan hubani program ni pimpinan sinode GKPS. Aima marhitehon ni program na isobut fundraising. Atape margugu marharuan bolon ma sa GKPS banianan nibei sa Indonesia. Termasuk ma gerejata GKPS Sudirman aima patupuhod gugu dana hubani dana pensiun pandita pensiunan ni penginjil sonayage pegawai pensiunan ni GKPS Bapak Inang hita ganupan sonayage ni umbah nama poso sadalan hubani haputusan ni rapat bani piga minggu na salpu preses GKPS distrik Sada, pengurus GKPS Resort Center Sada, pengurus sektor Sada Penisiah Sudirman, sonayage pengurus sektor GKPS Marihat Pakon PHMJ sa GKPS Resort Center Sada, khusus GKPS Resort Center Sada, itetapkan pimpinan sinode GKPS tama nalaho si petupuhon danaon ay mabahat ni 25 juta rupiah. Marhitihon ni na ipatupuhon GKPS Sudirman pakon GKPS Marihat. Dumuhujay nahama benon cara patupuhon danaon bapenang hita ganupan. Alanyay na perlobey carani aima marhitehon ni edongkon ma panggalangan GKPS Sudirman marhitehon ni galangan patuluhon minggu pagi, minggu siang, minggu sore. Jadi tokinari galangan tanah patuluhon ipadas kita mahuliay melalui resort, melalui distrik, aima nalaho memperayaki si 25 juta ay un GKPS Resort Center Sada. Jadi tokinari galangan patuluhon ukap hita mahadiriota nataronjar ni hurta ikhlas padaskon bani galangan patuluhon aima danaon holi hubani panditata penginjil sunai pegawai kantor pusat nadop pensiun. Mana perlubi nomor hudungan hujai. Baru napaduahon. Si 25 juta mungkin langboy terparayakim marhitehon ni pita galangan. Itetapkan duhumani marhitehon ni marsirupan, marhitehon ni naipadas, pimpinan sinode tahu bata melalui preses, ipadas tahu bata proposal, bahat ni lebih kurang 60 eksemplar. Jadi proposal okoli, ipadas mohon hubani anggota jemaat GKPS Sudirman, marhitehon ni pengurus sektor maholi padaskon huja na patut si padason proposalai. Halanyai otangan hubani nasyam khasoman nami pengurus sektor Sada das hubani sektor Siah. Asayotang patar Senin tanggal 10 Oktober tahun 2021 siluk keluar sermon ase merapat kita masahapkon teknis pengumpulan dana fundraisingon. Ini asyam pengurus sektor namar minggu sonari sonai humani naman dihuti kebaktian minggu rumah nibi
marhitihon di live streaming. Gomos ipanginduhan nami. Sektor sada das kemudian sektor siah, patar asisir hita nalaho manjoji teknis pengumpulan dana marhitihon ni proposal. Na mangihut mana tahu adong pengurus sektor bani hasil rapat na parlobi na makatahon adong wacana marhitihon di patupu gugon marhitihon di gugu tok perkaka ya jadi langsaut biay. Kasih butuh kita mengetahui dong sektor melalui pengurus sektor dadop sopat padaskon wacana nalah putupunon marhitihon ni gugu per keluarga langsaut lang pala benotai ikuriat lagi KP Sudirman. Jadi holi pitah pengurus sektor maholi mandapotkon manjupahi piga-piga nadong isektorai marhitihon ni aima mangisi proposal. Sadia maholi naboy ipadas melalui proposalai. Sunaima namar hodumuan hujai Bapak Inang hita kanupan bani penorangon tap isi peholi ijupai pengurus sektor anggota jemaat masing-masing nadong sektorai bere hita maurta. Ini marsiurupan mahita aseboy tercapayon. Na mangihut na paduahon khusus kubani nyombah parguru manaksihon sonaya gepa kon orang tuani sadalan hubani kurikulum pembelajaran domma hampir selesai. Aima tahun pelajaran tahun 2021 dom hujai hubay nasyam nyombah nami parguru manaksion naman diuti kebaktian minggu sonari. Sonaya ge naman dihuti kebaktian ni rumah ni Bay live streaming. Riap pakon orang tuani. Nene tolong hubani orang tua. Masih bere dihirini urni. Ulang pitah ipahamot pitah nyombah ni roh ku gerezaon. Ase si parboto. Orang tuani ase yotang roh bani ari Sabtu nalaroh. Tanggal 23 Oktober tahun 2021. Aima mandihuti rapat evaluasi parguru manaksihon. Ijai may sahabi aganupan teknis persiapan nalaho kegiatan manaksihon hapusayaon. Sonai humani mengevaluasi kehadiran ni nyombahta. Sonai humani mempersiapkan jadwal domu hubani aima evaluasi marhitihon ni tes. Ujian akhir. Patut doya dihut manaksihon atap lang. Pakon hal-hal nalegan na marhadumuan hubani persiapanai. Asiyot tangkanami masalin na siyam nyomban nami parguru pakon orang tuani. Sonai humani pengurus seksi sekolah bigu. Sonai humani pengurus sektor ase rohma bani penerangai hagenupan. Aima napa duahon, napa toluhon. Bani hita parhorjani kuria. Nadong iktongatongan ni GKP Sudirman, sonai humani hubani salon situa, salon samas. Dapat memperorang niuse bani Aripatar, Senin, tanggal 10 Oktober 2021. Jam 10 wib ulakon mause par sermonan par horja kuria. Halope gomos ipasingat kanami khusus kubani CSY das kubani pinggul nami informasi hata-hata ngapain mar sermon orang gak menghidangi kok nini das mahata ben nami tolong diperhatikan. Aimadas nami hata. Mengapa lamar sermon hanami? Asing dong ibek kedai mangidangin ini. Tolong diperhatikan. Sermon bagian daripada kurikulum penilaian nasyam. Aido na roh kantor pusat. Silo na iben ni PMGI.
Ase roh mana siam mendihuti parsermonanai bagian daripada kurikulum pembelajaran nasiam doai. Hari-hari gomos ase badin CSD sesye isikapi ma yorzahun ma alai domma yakat nasiam gabe calon situa calon samas sedone suruh-suruhai nasiam do nai pilih sektor janara nasiam totuang rana siam rabana siam menuruti aha aturan-aturan nai tetap ni aima GKPS. Halaniai hubani namangidangi kebaktian Minggu tanggal 24 tanggal 31 Oktober. Sonai naman diuti kebaktian partonggoan tanggal 10 siah 20, 22, 26, 27, 20 siah Oktober pakon calon situa calon samas ase wajib ma roh marsermon. Parsermonan namangihut yulak kunuse bani ari Senin 2 minggu hulubian aima tanggal 1 November tahun 2021. Aima ting-ting nomor hodumuan bani parsermonan parhorjani kuria namangihut khusus bani panitia pesta olop-olop GKPS Resort Cantarsada. Yotlang hubay na siyam panitia pesta olop-olop GKPS Resort Cantarsada ase sirsiro kumani mandihuti acara laporan umum horja na siyam sekaligus acara pembubaran panitia na ipamasa bani hari Kamis na loroh tanggal 21 Oktober tahun 2021 pukul 10.30 Maranan IGKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Ase hubani panitia tugas-tugas selanjutnya informasi selanjutnya ondos mahuben nasyam atugah konuse hubani panitia yang bersangkutan. Namangihut ting-ting parlobei pakun paduahon sihol marhajabuan sihol manjalo pamasuk-masukan marhajabuan do niombahan yang kota jemaat kuriaon aima Ananda Mitra Perdana Purba niombahan ni Bapak Dr. Andus Effendi Purba pakun inang situa Dr. Anda Tremmi Sidabutar hun sektor pitu kuriaon pakon Febrianti Dormauli Boru Hutauruk niombahan ni Bapak Yunus Hutauruk pakon inang Riati Francisca Boru Opusunggu hun Kria Katolik Santo Petrus dan Paulus Pematang Siantar. Pamasu-masuon ipamasa bani hari Rabu naloroh tanggal 20 Oktober tahun 2021 pukul 10 WIB di Gereja GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Hatorangan namangihut dom hubani acara pamasu-masuon ase hubani yang bersangkutan nang goroho di gerejaon anak nami Ananda Mitra naik pakon orang tuani atape naman dihuti kebaktian live streaming di rumah naik pengurus sektor itu ase bani Ari Patar Senin tanggal 10 Oktober tahun 2021 pukul 14 WIB hubani Ananda Mitra Perdana pakon Febrianti Dormauli Boru Hutauruk roh hu gerejaon aima mangadongkon konseling bimbingan pranikah naiban honni pendeta sekaligus ma bani Ari Patarai ibuan humani aima foto gandeng ukuran 4 kalionom berwarna aima data administrasi hubani surat pamasu-masuon salinari yang goroh dizon asidingat mai menggolang rohizon hubani pengurus sektor asih pasingat mai hubani keluarga yang bersangkutan. Namangihut dom hubani acara pamasu-masuon hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021
tetap menjalankan protokol kesehatan. Ase benasyam kedua belah pihak suhut, pasingat mahubani keluarga utauruk, ase tetap pakai masker, ambil jarak, ya, ukur suhu tubuh. Hagadu panai dom mai persepok kita gerejaon. Ase benasyam kita sektor pitu ase aturhon ma petugas aima nalah mangaturhon kegiatan nai holi bani orang air rabuna roh. Namangiut ting tuga mulak gabe anggota jemaat Kuriaon. Sadalan bani surat ni niumbahan ni anggota jemaat Kuriaon. Jana ituruskon surat ni pengurus sektor pitu. Kuria GKPS Sudirman perihal ase ijalo use balik mulak gabe anggota jemaat Kuriaon. Halaniai ubatakenupan Bapak Inang bahwasani Inang Dr. Arna Francisca Milianti Boru Purba bakon sada nyombah di dalahi domma balik mulak inangon mulak kurma orang tuani aima orang tuani Bapak Situa Jarmidin Purba pakon Inang Diana Boru Sijabat namarianan Jalan Melanton Siregar Gang Sicadane sektor pitu Kuriaon. Alaniai mulai sadarion Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021 Kiraon mause Inang Dr. Arna Francisca Milianti Boru Purba pakon nyombah ni dalahi gabe anggota jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar aima namarianan di sektor pitu. Dom hujai Anggorodo Francisca bakon nyombah niai ya tangkanami ase jongjong ma ihundulan ni. Ya, jadi on ma keluargai rap margabung mau saya balik pakon hita tonga-tongani Kuriaon. Na parpudi ralat ting perbaikan nama. Pertupuan ni seksi Inang sektor tolu Kuriaon tertulis di halaman rumah ni Bapak Risman Purba seharusnya Bapak Riswan Purba. Sunaima ralat ting-tingai khusus kubani keluarga yang bersangkutan mohon maklum dong kesalahan penulisan. Terima kasih ma ase badhagunupan horjata tonga-tongani Kuriaon. Ase pargogoi hita martonggo mahita aima nai wanhonni humbani jadwal humbani tupuan misi pekabaran Injil aima situata boru siahan nai panorang. Martonggo mahita. Hamba panai surga marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Tarpuji maham Bapa halani nadop ipatupuham hanami irumahmu nama pasingon. Terima kasih ma bamu Bapa doma iparorot ham hanami ari-ari sonai ibagas kesibukan nami doma terisi hari-hari nami Tuhan ibagas malas niuhur. Agepe Tuhan sipata manlembang dodalan nami humbamu. Ibagas panlanggaron nami Tuhan. Hidup dohurmu ban nami. Indo asemate ham ihayu pinor silang ay. Gabeboy hanami pajupabohi hubamu. Ibereham pasu-pasumu gabe dapotan haluahon hanami Tuhan.
Halaniin martarima kasih doha nami hubamu. Ibain ham hanami gabe anakmu. Gabe boy hami dapotan malas nyuhur. Dame na humbamu. Sonari pe Tuhan, roh hanami hurumahmu on. Na mangindo pasu-pasumu Tuhan. Ase padonok hamma hanami hubamu. Ase lambin orot ni hanami hubamu. Pargogoy hanami Tuhan, urupi hanami. Ase marbuah ma hapor sayaon nami. Marhite-hite pambahenan nami ganup ari. Tuhan, ibagas perdalanan ni kuriamu GKPS Jalan Sudirman on. Yondos kon hanami ma program ni kuriamu. Aima salah satu ni nalaho patupuhon dana fundraising hanami hun resort siantar sadaon. Aima gugu ubani dana pensiunan pendeta, penginjil, pegawai pensiunan saga KPS. Bain hamma Tuhan kesediani uhur ban nami kuriamu. Sonaha aseboy tercapai program on. Sadalan hubaniin Tuhan marapot ma ganup pengurus sektor. Ibagas naman ranggihon ase bastu maham Tuhan. Ase boy tercapai sasaran ni program na patupuhon danaon. Sonai bani kegiatan rutinitas ni pangidangyon nami itong-atongah ni kuriamu. Aima parsermonan, partonggon sektor, kebaktian minggu, pakon partupuan ni seksi-seksi. Bahen hama indalan ban nami Tuhan. Ase lambin itandai ham hanami. Sonaha pakokoponmu ban nami. Hanami nagalek pardosaon. Sonaha mambayan sadar hanami. Martarima kasih bani haluahon nabinainmu. Gabein madalan ban nami Tuhan. Mangajari kami marbuah marpahambahenan ibagas goluh nami. Sonai pakon haganup kegiatan-kegiatan nalegan. Bahen hama hanami Tuhan gabe juak-juakmu, perpanjangan tanganmu, narela bekerja sama. Membahen marmulia goranmu itong-atongah ni kuriaon. Asa gabe dapotan ulih tong hanami halaniin Tuhan. Tuhan mangindo dope hanami hubamu Tuhan. Bani niombah ni kuriamu naetek das hu nama godang. Hanami sebagai nama toras. Asemar pamboto hanami marhite hapantaran nam humbamuin. Ibagas na pabagalhon manogu-nogu pakon memfasilitasi ahan na porlu bani niombah nami bay. Sonai homahan nami niombah ni huriamu. Hubamu mayondos kon hanami haganupan cita-cita ni si Dea. Ibagas na pay may maon harapan ni bay si Dea. Na marsikolah, na manorihi horja, na marhorja, na pay may mahon pasangan hidup, na pay mahon nalape dapotan niombah, pakon nalegan nalang tarbahin hanami mangindohon sada-sada. Ase ondos bamu ma Tuhan ay hamdo na merancang na madear bani goluh nami. Ambit lape dapotan atap lang hanami bani harapan-harapan namiin.
ase ulang mandolay hanami, ase ulang mengurangi malas nyuhur in Tuhan, ase taruli ma hanami, bani na mangipay-maymahon harapan-harapan nami in hanami. Sonay bani hanami Tuhan, ibagas na boritan pe, yondos kon hanami mahubagas tanganmu. Ase hamma Tuhan na mambere hamalumon, pasu-pasu haganupan usaha, tambar sonay perawatan, sonay keluarga, nadihut memberi perhatian, nadihut mempersiapkan finansial ni. Alani hamdo Tuhan sumber ni segala rahmat. Hubamu mahami marondos, ase agepo boritan akulan nami, tapi tetap margogo tondoy ibagas pakokoponmu. Tuhan martonggo do hanami tong hubamu ay piga-piga anak ni huriamu nasihol manjalo pamasumasuon ikuriaon. Ase bastu maham mangurupi segala persiapan na iphaporluhon hujin. Ase sehat-sehat makeluarga nasihol marulaon on. Ase boy dear mardalan haganupan na hombar bani acara pamasumasuon pakon paradatayon. Tuhan sonay pasu-pasu ma parjuiton ni kuriamu, asa gabe pasu-pasu apa gabe hamulyaon main, asa gabe taruli hanami halaniin, gabe boyin menopang haganupan program-program nalaho sidalan konon nami. Sonay ibagas masa-masa pandemi COVID on. Tong-tong doha nami mangindo hubamu Tuhan. Ase salpuhon hamma on hutong-atongah nami itong-atongah ni dunia on. Ape nagabe dampak ni COVID on bani haguluhon nami. Ulang main mambain dauh hanami hubamu. Tapi bain hammain gabe patuduhon kuasamu. Bahahamdo Tuhan, Tuhan si parkuasa, anjal hami nagalek, maningon mangaku, maningon hubamu do hami marondos, ase boy hanami malua, humbani masa-masa pandemi on. Tuhan, ibagas haganupan in, iundus kon hanami maguluh nami hubamu. Ase pabursiham hanami tong-tong Tuhan, marhite-hite kesadaran nami pakokopon mionmu. Ase bahen mahanami Tuhan, gabe ias marhite darohmu. Asa in ma Tuhan na mambuan hamalumon atap penyelesaian bani haganupan langgaron nyon nami. Tuhan age pelang sempurna tonggo nami, tapi hamdo na mamboto sidiaran bani haganupan panginduan namiin. Halaniin ondos bamuma haganupan panginduan nami, ase rancangan muma nasaut ban nami. Ibagas goran ni Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Endoring mahita, mbani haleluya 440 ayat sada pakon 2.
Dame ni naibata na terlebih humbani haganup hauhuran in maman ramut kon uhur pakon pikiran nasyam marhite Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Kita ganupan na hinargane Tuhan ta Yesus hatani naibata nagabe ambilan bata sadarion ay mana ibuat humbane Injil Lukas pasal 10 sada ibuka humbane ayat 27 das humbane ayat 20 alu. Sediar Bapak Inang nama poso buka hita bibelta janah tairi kiri kita hatani Tuhanon hubasahon batta haganupan. Lukas 10 sada ayat 27 das kebani ayat 20 lalu. Sanggah nama katahon ai ia marsora naguguhma sada naburu hun tongah-tongah ni jolma nama bui ai nini ma hubani martuah ma nama nubuhkon anjahana painumkon ham. Tapi nini ma martuah mana mambugi hata ninai bata anjaha namam paribagaskon ai. Amin. Aima hatani Tuhan bata. Horas mabata ganupan. Selamat hari Minggu. Kita ganupan na hinargane Tuhan ta Yesus Kristus. Haganup do jolma marsura-sura asi jupahan hatuahun atape kebahagiaan bani bahasa Indonesia. Janah adong do pemahaman bahwa anggodomba adong arta jabatan gabe maranak marburu secara otomatis jupah ma hatua hunai. Tapi bahat dona terjadi tonga-tonga di dunia on secara ukuran materi dia sudah memiliki banyak dong jabatan ni tapi tidak menemukan kebahagiaan di tongah-tongah ni guluh ni. Ay dua selang mitur jaminan nagodomba adong harta, adong jabatan gabi maranak marboru mitur secara otomatis mai iha tahun nomor 2. Jangan hanggo yang kat hita misal ni piga-piga tokoh di dunia on na bayak namar jabatan nah hatanota dong bani sidia tapi lang menemukan hatua kon di tengah-tengah ni guluti. Misalnya yang gue ingat hita Adolf Merkel, on sada orang kaya di Jerman, anggo halak haganuk mangidah martuah betul ma si Adolf Merkel on halani bahat ni hinadongan. Tapi kenyataan na yalamini halani dong terjadi pergolakan ekonomi ijai sasitong nilang nahurang hinadongan ni ope tapi halani adong pergolakan ekonomi ijai ujung ni dia tidak menemukan kebahagiaan, dia terus gelisah sehingga mengakhiri gelisah niai ujung ni gabe bunuh diri maya. Ada selang jaminan na godong arta mitor katanota bahagia na bahatar tani belum betuai bahagia. Na paduahon misalnya kita artis na sangat terkenal Michael Jackson. Ya, ramagati dingat idah kita saksio kita konsernyo natene. Pakon habayakan na dong bani. Jadi dia sudah terkenal bayak homa bui bahat na bui ibuli nito atongan di dunia on. Tapi atap nah membahinai lang bui tarpudum. Bayang kok kita mayat ini. Dan ho masilo janag guluhang gulang bui tarpudum. Sehingga lah ho mengakhiri na lang bui tarpudumon terpaksa minuman aduh ano ta.
obat tidur. Dasku bahani na ujung ni gabi overdosis. Aima halani hata honota. Itu ngatongan ni keterkenalan pakon banyak duit tapi lang itemuhon kebahagiaan itu tongah ni guluh ni. Depai Gutelo Parges on homa presiden Brazil. Nah hata honota homanggo secara jabatan dunia on domma inikmati. Na pasti homa anggo arta na dunia on domma inikmati ay langadong nahurang bani be. Tapi justru homa hitung-hitungan guluh ni tidak menemukan ketenangan yang pada akhirnya ibuat pestol bunuh diri ni. Sonai homa ge Marilyn Monroe, artis tahun 50-an. Nah hatahonot ibere Tuhan dobani hajengeson. Ibere Tuhan talenta na luar biasa untuk bernyanyi. Tapi itong-itongan ni ibere Tuhan ay lang menemukan kebahagiaan ia. Ia gendo mengguluh mengikuti hawa nafsu dunia on ay sumber ni kebahagiaan. Sehingga agi bahasa kita ubani biografi ni ayat ini 3 kali ia kawin nikah na resmi. Tapi tidak menemukan kebahagiaan kuma hitung-hitungan ni guluh ni. Ujung ni das kubanina mengakhiri hidup ni humamar kitihon ni bunuh diri. On piga-piga contoh. Nasi disebut kanami doai pa buah memang AGP hai hatao kalak batak hatuahon ni halak batang ni hamoraon hagabion hasangapon dom menamartua ai. Tapi lang secara otomatis markitihon ni nadok dong ai mitor hatahonot tagabi namartua mahita sehingga go yanggap dong ai namartua. Sehingga segala cara ihalalkan demi untuk mendapatkan harta. Sipata simatuan ni piyototoi. Besan ni piyototoi. Halani yanggap bahwa kalau sudah ada harta secara otomatis bahagia. Ise piyototoi yang halal dan tidak halal semua dihalalkan. Anggoy halani yanggap bahwa dengan adanya itu dia akan mendapatkan kebahagiaan itongah-tongah nih kehidupan nih. Tapi justru idah kita tene lang jaminan AGP dapat songon disebut hanami no kanai arta jabatan hinadongan hagabion di tongah-tongah di dunia on secara otomatis ay memberi hatuahon itongah-tongah ni guluh tau. Halanya dia se itongah-tongah ni na mengajari Yesus itong-atongan ni halak simbueyay. Ia jari do halak simbueyay pakon ni kita bani parurangon. Sonaha do tongon na segabi na martua kita. Itong-atongan ni guluh tau. Kita genupan memang ang gidah kita hubani konteks ni bila tahun. Ay mana ija Yesus mengajari bahkan bahat membahen tanda halongangan. Tiba-tiba itong-atongan ni halak na buion muncul sa halak na buru. Ay nama katahon isaya tene nini martuah ma namatubuhkon anjahan na painum hokam. Nini ungkapan ni daburokku bagi Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang melahirkan dan susu yang memberi engkau minum. Memang si tongdo na martuah inang ni Yesus ay. Artinya GP bagas perdalanan guluh ni inang ni Tuhan Yesus on bahat do kesulitan. Go mardalan 100 batu ni kan nai on tanda ni kesulitan maai. Ro parenta ni Herodes bunuh ganupan 2 tahun hutoruh. Dihut mahuma Yesus terancam mijai buan bahu masir mardalan bahu maai. Pahat do kesulitan na yalami ni si Maria ay nang di Jesus. Itong-atongan ni pardalanan ni guluh ni. Tapi tongah-tongan ni kesulitan ay. Itangi hondohata ni naibata. Iparimbagas kondohata ni naibata. Ihorca hondohata ni naibata. Ay do na mambahin si Maria gabi na martua. Jana ay do na si Oloma
yungkapkon ni Tuhan Yesus hubani hala simbue age hubatta bani panorangon. Nini Tuhan Yesus lang pitah si Maria inang kuaib nomor 2. Tapi justru Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan. Kita genupan nase kebahagiaan bukan ditentukan oleh banyaknya harta yang kita miliki. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh jabatan yang kita miliki. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh banyaknya anak yang kita miliki dalam kehidupan. Tapi kebahagiaan itu akan menjadi milik kita adalah ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itongah-tongah ni kehidupan tau. Kita genupan sugari berjuang ham. Berjuanglah mendapatkan na dunia on. Tapi bagi ham mahatani Tuhan. Paruhur kon janah parimbagas ko kam mahatani Tuhan ijay. Jadi lang na berarti lah makataho koma marhitehon ni pernyataan ni Tuhan Yesus on lang berjuang kita lah merayak harta. Lang berjuang kita on lah memperaya jabatan. Lang berjuang kita on lah mendapatkan hagabion. Itu semua adalah perjuangan kita. Tapi ini Tuhan Yesus ibagas ganupan perjuangan taai. Mari dengarkan firman Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan ibagas perjuangan taai dan lakukan firman Tuhan. Itu menjadi jalan Tuhan untuk memberikan kebahagiaan ai. Itongah-tongah ni parguluhat tahun. Nah, jadi lang koma hatani Tuhan mengajari kita dan lang perlu jabatan. Lang perlu harta. Martonggoi malah manangi hatani Tuhan malah lang kami perjuang kunai. Kita harus berjuang ai. Tapi bagas perjuangan ai. Nasihol hata honon ni Tuhan Yesus ase gabe na martua kita. Bugi kita mahatani Tuhan ijai. Jana horcahok kita ma. Hatani Tuhan ai itongah-tongah ni gulutau. Jana on marana gabe gati na gabe pertanyaan bata. Kenapa kita tidak menemukan kebahagiaan itongah-tongah ni guluhon. Anggoy perbeniko kita misal ni hubani goluh ni Paulus pakon Silas sangai penjara pisidia. Mereka bisa bernyanyi. Ija pedong dok kebahagiaan malas ni hurbani sidia nini. Badanku, tubuhku bisa terpenjara. Tapi imanku tidak terpenjara. Kan ada kebahagiaan ijai. Tapi kita lang terpenjara, lang anong persoalan. Tapi sering tidak menemukan kebahagiaan. Itu ngatongan ni goluh ton. Ada na terjadi ijai. Nah siapa Bapak inang kita ganupan mungkin ibagas kehidupan tahun nang guiso no kanay tahapan maningon na parlubi mambugi kemudian makorjahon hatani Tuhan ai. Raanggi perbanik ko kubani hita tahapan na mambugi pelapi. Alo ang godong madong kirinduan na mambugi sa sitong ni secara statistik lang be 42% be kehadiran ni nomor minggu. Kecuali ko pandemi yun ini. Lang bisunaya godong madong kerinduan lah menangar kata ni Tuhan. Tapi mungkin tahapat tapi mangajar jari biasa menangiho kata ni Tuhan. On dapat tahapat ta. Mungkin adong maon narup das kubani nasir-sir menangiho kata ni Tuhan. Tapi lara pedas kubani nama kercahon kata ni Tuhan. Bahkan adong dona hujai-hujol lalap menangi kata ni Tuhan. Tapi langdas kubani nama korsaon hata ni Tuhan ai. Ong kado berbali pakon ni sadainang. Pendeta aku ketiga kali lah ibadah hari ini nih. Iyo, luar tongon inang opatuluh liwam matongon ibadah nih. Jadi jam de ibadah. Tadi pagi aku ibadah di gereja Katolik karena di sana jam 6 sudah ada dibuka ibadah. Kemudian jam 10 aku ibadah di gereja kita. Halan yang golang roh beribadah di gereja ta ya kapul yang gap halak pun dok mati ini nih. Jadi HP roh bani beribadah ke bujun asulang yang gak dok mati dua ayat ini. Apalagi masa pandemi on. Baru ketiga di gereja modern lah. Ay masih i pelajar. Icai mau nih. Jadi tuluh hali maham menangyuk kata ni Tuhan sederiun. Kata ni Tuhan icai.
tangar dohatan Tuhan nai. Ibu to dohatan Tuhan ini jai. Hormatilah ayah dan ibumu ini. Mereka kini gereja Katolik ai. Lau Yehube ke saya tahun di jai ini. Haholongi mahasumanmu ini. Lau gereja karismatik apa ini? Perbuatlah yang baik sama teman. Ganu panaidu. Kalau ini kuhubani inangon. Sunaima sudah penihatan Tuhan ai tini. Diar do hubunganmu pakon ni simatuamu. Nini, simatuaku belum hidup baru nini homa. Kalau ini langong geparsakau ke simatuani. Hubani eda-edamu, kesana pun tidak baik hubungan kami. Mereka itu semua ketinggalan zaman nih. Ang mengidah ang gusonay pe persahapan. Habi nok kanay domejay, hormatilah ayah dan ibumu, tu hormat manami orang tua. Tapi tahapan nabani inangay, hujay hujono pelala manangar kata ni Tuhan, tapi dia masih kubani tahapan na manangihon. Kata ni tahapan hubani na mamboge aido pe tahapan ni inang. Sehingga hujay hujo pe ia lala manangiho kata ni Tuhan on, tapi dia tidak akan pernah merasakan bahagia itu ngatongan ni golukni. Halanya lau piye hujai masa sapi simatuani do, lau piye hujai masa sapi gerejani do, lau piye hujai masa sapi hakurangan ni hala do. Ai depe anggosonai do horja itu ngatongan ni goluhon, itu belum menemukan kebahagiaan ai. Itu ngatongan ni kehidupan. Halanya itu ase marhitehon yang bilanon. Ase benar-benar itu mau kita kebahagiaan ai. Hatuahon ai itu ngatongan ni goluton. Nama ningundas kubani. Nama korcahon hata ni naibata. Maparimbagas kon hata ni naibata na izalo hita ai. Iha goluh ko kita ai. Yakin mahita ai madalat talahu mansalo. Hatuahon nahumbani Tuhan naibata. Masih subtan nami sunai. Ang ibasa wasita ge tulisan, nini kebahagiaan tertinggi adalah ketika kehidupan kita berharga di keluarga. Aduh senggolang berharga kita keluarga. Saya tahu nih orang yang tidak berharga di keluarga, dia tidak bermanfaat, tidak mempunyai fungsi tonga-tonga di keluarga, dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Itu tonga-tonga di kehidupan. Asyik songoni subtanami no kanai hujai hujope lau manangiho kata ni Tuhan, tapi dia tidak berharga, tidak berguna, tidak bermanfaat tonga-tonga keluarga, dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Itu tonga-tonga ni guluh ni. Halanya ima asyik markitehon yang bilang on, asyik jupahan hatu ahok kape hita, nene boge hita ma, hata ni naibata, renungko kita ma ai, jana horcahok kita hata ni Tuhan ai. Yakin kita aiman na mengantar kebahagiaan. Itu ngah-tongan ni guluh tahun. Kita ganup na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Tentu guluh ta itu ngah-tongan ni dunia on. Langkah ta honot ta guluh na mulus tumang. Tapi guluh ta itu ngah-tongan ni dunia on. Kadang iperhadap kondo hubani pergumulan ni guluh. Kadang iperhadap kondo hubani sitaronan. Kadang diperhadapkan dohubani bagian keterancaman. Tapi justru asih berbahagia kita menghadapi agan panai. Nini mari dengarkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan ai. Maka Tuhan akan menghantar kebahagiaan ai. Itu ngatongan ni guluh tahun. Ai do na membahen sehingga itangiho kata ni Tuhan. Ihorcao kata ni Tuhan. Sehingga bui idodingkon. Sonang do uhur hu ibain Jesus ki. Agipi mengalami pergumulan do iya itu ngatongan ni golone, tapi dia mendengarkan firman Tuhan itu ngatongan ni golone, air mata bisa diubah menjadi mata air. Tapi coba kita masang gadong pergumulan itu ngatongan ni gulu tahun, kita menutup diri kita terhadap firman Tuhan. Putus asa ma, mandauh mahubani asoman. Lang taridah bijol, lang bui taridah buhikku biala naligan pakon naligan. Semakin mago bahkan bisa semakin mandole mause terjadi tonga-tonga ni guluhon. Halanya yang bila nasihol makatahon. Memang suka duka yalami kita di bagas perdalaran ni guluhon. Tapi tonga-tonga ni suka duka na yalami kita bani perdalaran ni guluhon. Mari dengarkan firman Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan dan lakukanlah itu. Walaupun ada duka, tapi kita yakin saatnya Tuhan
akan mengubah semuanya itu menjadi kebahagiaan itu tengah-tengah ni gulu tahun. Tapi ketika kita dalam kehidupan ini baik suka maupun duka, ketika kita menolak firman Tuhan, on mana terjadi hubani si Yunus. Kan ini Tuhan do. Iparentahkon do ya lahu maho kuninipi paingat masih dia. Terancam maguluh ko ang guhu paingat halakain, langi paingat nusi. Dia tidak mau mendengarkan Tuhan, lebih baguslah berdharma wisata malah hau ini kan itu. Lau malah hau mardalan-dalani ini. Lojakku memikiri halakain ini atin. Tapi apa? Ketika dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang diperintahkan di tengah-tengah kehidupannya, ujung ni ikan raksasa, ikan paus, aidu usina menelan ia penderitaan, ketakutan, kegelisahan aidu terjadi di tengah-tengah ni kehidupannya. Tapi justru onma pernyataan ni Tuhan Yesus okape na mengajari kita di tengah-tengah ni 10 tahun. Sudah didong pemalas niugur na dapat kam sonari. Tangio kam mahatani Tuhan. Bani malas niugur na adong bemuai. Ase ia tur Tuhan ia jari Tuhan kam mengelola. Pasu-pasu ai hubani na madeyar. Asulang pasu-pasu na berin Tuhan ai ikelola hita hubani na sumadeyar. Bahkan masuhun hisap bisa ni daging ta. Ianggap kita bahagia marhitehun na sunayai. Tapi justru gabi hamaguan pakun hasidahun na terjadi itongah-tongah ni 10 tahun. Jadi asin na martuah kape itongah-tongah ni 10 tahun. Situasi malas niuhur, situasi duka, situasi pas berkat yang kita terima. Mari kita berikan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan hidup di dalam firman Tuhan. Itu menjadi jalan Tuhan menghantar kebahagiaan itu tengah-tengah ni kehidupan tahun. Ase perluma namin Bapak Inang kita genupan ketika kita masih diberikan oleh Tuhan hari yang baru. Perlu bema awalilah diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan duluan. Halo, ulang mitor puhosi mitor manori WA. Tapi awalilah diri kita, awalilah hidup kita yang pertama sekali marhitehon nina marsate ini bersaat teduh untuk mendengarkan Tuhan berbicara, untuk merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang kita dengar itulah yang menjadi pegangan kita hari itu. Sehingga kita yakin, kita lakukan, kita jalankan firman Tuhan itu menjadi sarana kita, itu menjadi sarana Tuhan untuk membawa kita kepada kebahagiaan. Jadi sekali lagi, mari kita berikan waktu kita setiap hari untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu dalam segala situasi yang kita hadapi. Karena lewat itu Tuhan menyiapkan kebahagiaan dan sukacita itu tengah-tengah ni 10 tahun. Sugari berjuang pe sone sebutan minokana kita. Lahu maperayak arta. Bugi hita mahatani Tuhan icai. Berjuang ibagas pasikola hatta. Bugi hita mahatani Tuhan icai. Berjuanglah mendapatkan hagabion. Anak pakon boru nini atene. Ulang gabi mardosa hita marhitehonnya. Tapi diingat hita ma Tuhan icai. Asik ganupan ay dalan ni Tuhan laho. Mamboban mangunduskan. Ay mahatuahon. Itongah-tongah ni 10 tahun. Amin. Martongko mahita. Terima kasih pakon puji-pujian sembah konon nami hubamuham Tuhan naibata Bapa nami. Baninaya cari ham hanami tongon marhitehon ni hatamu lahu marayak hatuahon kebahagiaan ai itongah-tongah ni goduh nami. Domma ibu kaham uhur nami sonah asigabe na martuah tongon hanami. Ay mamarhitehon ni nasir-sir hanami manangihon hatamu, merenungkan janah makorcahon hatamuin
itongah-tongah ni pargoluhan nami. Marhiti na sunaydo, ipasirsir ham, hatuahon ay ban nami. Memang ibagas perdalanan ni goluh namion, sipatay perhadap kondohan nami hubani suka duka, bahkan sipatah halani duka, lupa hanami bani hatamu, bahkan sipatah iya anggap hanami lupa doham ban nami. Tapi justru aima naboy menambah duka pakon luka na semakin mendalam ibagas kehidupan nami. Ibagas bueni pasu-pasu na ipaondos samban nami pe. Bodo lupa bahkan lang ihapor luhok kanami lahu mamboge hatamu. Bahkan mandalankon hatamuin itong-atongan ni gulu nami. Sehingga keinginan nami rosuh nami tumang na ibain kanami yanggap kanami in mana memberi hatuahon pakon kebahagiaan bani guluh nami. Salah dotongon hanami marhitehon ni Tuhan. Tapi marhitehon na piacari ham hanami ase bani ganupan guluh nami. Bahkan angkoy beri ham ope arina baru ban nami ase iawali hanami matongtong lah komancalo hatamu. Mambogi merenungkan bahkan makorcaon hatamu itong-atongan ni guluh nami. Halani marhite na sonindo tongon i bubai ham hanami lahoman jalohon hatuahon na humbamu Tuhan itongah-tongah ni guluh nami. Atap akape nagabi perjuangan nami jabatan hinadongan atap akape na itongah-tongah ni dunia on sihol mahaganupan in Tuhan iperjuangkon hanami marhitehon na tetap hanami tangiban ni hatamu janah iperjuangkon hanami domu hubani na hinarosukon ni urmu halani indo na mamboban hatuahon pakon ni kebahagiaan bani goluh nami. O Tuhan na ibata Bapa nami halanay paondos ka nami mahaganup kuryamu Tuhan GKPS Jalan Jenderal Sudirman on ase hamma tongtong Tuhan na mamasu-masu hanami na menggerakkan hanami ase siholan tongtong kanami lahu manangihok katamu sonaya gemam parimbagaskan hatamu. Bahkan iboban hanami hinakolongan nami sidia na ibagas parnaburitan atap adong nairawat di rumah sakit adong nairawat di rumah atap na mengalami parnaburitan na madoka. O Tuhan na ibata Bapa nami ase hamma homana memberi kerinduan bani sidea lahu manangihon hatamu bahkan mamparibagaskan hatamu itong-atongan ni keberadaan ni sidea ase bui tongon Tuhan na burit buido mangaruh ibagas sakulan ni sidea. Tapi malas nyuhur hatuahope tongtong ipaondos kam homa itongah-tongah ni kehidupan ni sidea. Seholong maham Tuhan jupahkon hamma hasoman nami haganupan na ibahagas parnaburitanin ase margugos sidea lahu mancalo pakon makaguluhkon hatamu Tuhan. Atap marhitehon ni isip yai baik marhitehon ni keluarga marhitehon ni sarana media na adong bani panorangope tapi gabi parhitianmu maai Tuhan ase ondos tongtong hatamu hubani hasuman nami. Nyombah ni kuryamu atapi jape marianan baik narapakon ni hanami baik ibagas paratuan ni sidea. O Tuhan na ibata Bapa nami roh kanami mangindo hubamu ase rapakon ni hamma tongtong sidea pasu ham haganup nyombah namiin ase totap homa sidea manangihon rosi mamparibagaskan hatamu ase jupahan hatuahon homa haganup nyombah namiin Tuhan. Si ondos hubamu mahanami pasu ham mahanami haganup ibagas Kristus Jesus si paluah hanami. Amen. Kita haganupan na hinargani Tuhan ta Jesus paimay pondos kita galanganta tangar kita malubi hatani na ibatan na gabi oncolan batta lahu manggalang ay manatar surat bani sada kronika 10 ayat 20. Berema bani cahuba hamuliaun ni goranni buan magalangan anja roh manasyam hulobeni sombah macahuba marpakian nama pasing sonari patupu hitama galanganta.
Jana lantar bilang olongmu, lang margogo auda humbamu, goluh koni gonggong tonduimu, anggo hukawa ulangit nakijang ijai doha, ijai doha. Anggo ambaina kahong, sondangmu mariga mati. Anggo ambaina mahi, hidupku manogu mana dikon nam Tuhan ki, daun lambungmu Tuhan. Anggo ambai lombangi, hidupku manogu mana dikon nam Tuhan ki, daun lambungmu Riap may tajongjong. Ondoson hitama galangan ta hubani naibata martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami paridop niuhur karohan ni sagala pasu-pasu. Terima kasih mai sombahkon hurnami hubamu. Halani humbamu do icalo hanami pasu-pasu nagokan dear pakon nalaingan. Bani panorangoni sombahkon hanami do hubamu, nagabe galangan nami, diri nami pakon humbani hinadongan nami nadop bineremuin. Pasu amma galangan na sinombahkon namion, gabe galangan nama pasing, namambahen harajaunmu, lambin marhataridahan i dunia on. Ukap hamma uhur nami marhiti tondimu, aselambin ididah, ibotoh, canai hamalaskon uhur nami, bueni silayak-layakmu, nadopi jalo hanami, pakon nasiol berionmu ope huban nami. Ajari hamma hanami lahu mangunduskon galangan nami, na patut galang konon nami hubamu. Jalo hamma galangan pakon tonggo elek-elek namion, ibaga Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bamu o Tuhan manombah awon.
Bapa nami na inaguriatas, say napapasing maguranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharosuk ni hurmu, inaguri tongaon songon na inaguriatas. Beri hamma ban nami sedarion haguluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bubay hamku parlajuan, palwa hamma hanami humbani pangagung. I am dosi padang araja, Laho manasyam, janah pindahi nasyam ma namadear, ulang mana jahat, ase mangguluh nasyam. Ase tongon ma jahuba na ibata sebaut hasoman nasyam, songon na hinatahon nasyam. Calo nasyam ma pasu-pasu kumbani Tuhan na ibata. I pasu-pasu ancai parorot Tuhan na ibata maham. Isondangkon Tuhan na ibata mabukini hubamu, canah maidop mahurni mangidakam. Idopakon Tuhan na ibata mabukini hubamu, canah pasorap madameni hubani tondimu. Amin. Oras mabat taganupan, selamat hari Minggu, salam sehat hubata.